Malumunuz olduğu üzere Peygamber Sevdaları 2015'te Kasım ayını sahabe ayı olarak ilan etmiş ve 2015 yılında Hz. Ebu Bekir'in hayatıyla start almıştır. 2016'da Hz. Ömer, 2017'de Hz. Osman'ın hayatının konu edildiği etkinlikler düzenlemiştik. Bu yılda Hz. Ali'nin hayatının konu alındığı Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar programlarında ilmin kapısı Hz. Ali etkinliğiyle huzurlarınızdayız. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Yatağa yatan cesaretin adıdır Hazreti Ali. Hicekirina ehli beyt lisarma farza. Hürmeta ehli beyt lisarma farza. Ama gerek vaktan hiç ehli beyta peygamberi khor bikin, gerek em hakarati sahabiye peygamberi hoş bikin. Avana düşmeni İslam'ı vatışta hurru iftira kirine ve bir şekli halkastine ku kıymeta sahabiye Resulullah bişkine هناك ديجي رابونا خدانا طرف إيرو طرفداريا صحابيات كن أما نيارتيا أهل بيتا بيغمبري خود كن هردو شاش مرب الصحابية بقرا نيارتيا أهل بيتا بيغمبر بك شاشة مرب أهل بيت بقرا نيارتيا صحابية بيغمبري خود بك أوجي شاشة والصحابية خوينا خوا مالي خوا جاني خوا أولادي خوا هر تشتي خود بالفي ديني هاني ده دبر عزتا اسلامی ده فدا کرنا دانه بخوینا و فداکاریا وان اسلام هاتیه حتی ایرو یکی وکه ابا ایوب انصاری علیوی 9 سال و چویه استانبول لإستانبول حربا استانبول ده شهیدیه روش کن مالا خوانا مانه در دیوان تب عزتا اسلامی ایدیش بربه gerek emşvara va dersa hayata Hazreti Ali bigrin, dersa cesareti, dersa fedakariye, dersa ilmi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali bir alim bu. Hemen jba sahabiye di taba alimdir bu. Hatta Resulullah diyor ki ana medinetül ilmi ve aliyyum babuha. Ez bajarı ilmime, Ali deriye vi bajarı. Ancak evka Hazreti Ali merhuverebi. İbni Abbas bخوش البردستی حضرت علی مازن بود. ابن عباس البردستی بی مازن بود. شبروی للصحابیات ای وقت حضرت علی عالم امتناع. ایدی گرک ام بی شکلی ها ام وان درسی قنش برا بگره و ام بی شکلی وان اهل بیتا پیغمبری خوش برا بکن ارنه ام حیات آواز زاروکی خورا بیجن ام انسانی خورا بیجن زاروکی ما وحياتها قهرمان زانبن ويجمع بدنا بيت كافر. إيدي أم حياتها قهرمانة وخناخوينة أم زاروكي خورا نابيجين زاروكي متشن حياتها أوروباليا حياتها كافرة دنسزات وينند من اليسس أف أوكا كما صنع قراك وكا أوكي أم شاب زاروكي خور بجبينن بري أوكو دياما برای تلویزیون چی تنبود دیامل ما خود جوان و جمالا جیروگ تقود جیروگی کود جی تب حکمت درس تده حکمت یعنی ایتمی ای اودر ایدی گرک ام زاروک خور بجوینین پیرک ما سلام ما گره حیاتا قهرمانی خور گره بخوینین آراشترما بکن زاروک خورا بجین ام زاروک خور وی مظلم بکن او انسان فطرتا ویده فطرتا انسانا ده gerek yeki şmara örnek bistine. İdikum hayata kahramanı xo bejin ve zaroke ma kahramanı İslam şmara örnek bistine.
Vakta em ve nebejin ay bedna pay Marx'a Lenin'an zam çıkardına pay kafir mağfira av her zarukemet pay halketçi. İdi hakikaten hayatama ne hayata kamas. Gerek em bakarna tariha, gerek bakarna aslı, gerek bir hamdaliye tembeliye müstarfa baş. باغ زينب كريا مكتب حقي وأدب شرعاني دري علمي خدي حكمي البار ظلمي شرعاني أي مرتضى منا حمزة ميري غزة شرعاني بجسارة حق عدالة سر ولاية شرعاني إمام علي شور والي بعشق حالي شرعالي أو إمامي حق نقابي بقيامي شرعالي دوستي قنجا حق زنجا خيدا رنجا شرعالي ميدان شير يزدان شرعالي علي 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 Cihatla yoğrulmuş muhacir hayat, nefes nefes vahiy üflenmiş hayat, dertten damıtılmış çetin bir hayat, dağlar gibi dimdik Hazreti Ali. Dertten damıtılmış çetin bir hayat, dağlar gibi dimdik Hazreti Ali. Resul'e sevdalı Hazreti Ali, yüreği yaralı Hazreti Ali.